morobere rembe no bwege chicha kama kawaida kwa wananchi obweruoti inche koro kwa dokta engineer aluoka cha mtego nyango mako piyo sirkal matiyo mako piyo aha omuswati naligaiga uri myaka 40 40 years yes oitete use abutatu mumurage tumuyu uri myaka 15 18 years tani mumura imwachani yaye okay bono tinda kura statement ukisema mumura ni kierere hakuna kielele hapo sema ukweli kabisa imwachani yaye tunga kesu omongino uri myaka 40 abwate omwana omumura uri myaka 15 18 years 40 years 18 years oinero bono husband since when hiyo ndio kuchagua makopi kibono tuliko kwa tumutiki tuelewane kabisa angalia biblos haijaweka miaka kamili ya kupata rafiki angalia culture haijaweka miaka kamili ya kupata rafiki angalia constitution haijaweka miaka kamili ya kupata rafiki pora uko over 18 iko shida gani makopi do you know umuswati uri myaka 40 umwana oye first born monne ko umwana oye gwate myaka 15 hata kama mdomo yetu na Kiswahili panda endana wanasema kipendacho roho ni dawa akipendacho roho aigaro mistake aigaro montongo gosi no mungina hakuna mistake ni identity. This is what is happening even in our no hembo songo gaida no hene chinsabo cyakero ka kiumbu gotira ebinte biga kokorekana bire abasubati banyomire bari chinsobo igo babwata abantu bagoroka nga chibenten abamuraba abakabake ngana bubatagete bagote yangumaite abagaka baito bairire miaka nataka unaangalia hivi vile niko hivi unachua the moving constitution the moving wacha kwanza the moving constitution yes Mr. Orengo mwenyewe kwetu huko ndio tunaita moving constitution ile ni mtu ya ndani kabisa si chei maraka tatamoke hata ukienda kwa sheria kama mtu iko over 18 huyu hapo kufanya kitu yoyote Kenya msema wait tenda kubuja bona ayunga yarura negente kengo gotebi sasa ako over 18 iko shida gani makopi wamependana over 18 takurigi umuntu ereke gori kiai sasa kama hiyo ngino nye myaka 40 engotu eyo yabwante kuruka baba unaona ndege hii winyo nyoni ndio naona mtu ya kuanguka ni mti gani abangina tigatosike ile mti naanguka ni mti gani abangina tigatosike myaka yabana abangina tigatosika abana aba iro no mwana obo narubwa tumusubati emyaka yonse what will you do na ukipata mwanaume miaka 50 ako na mtoto ya miaka 20 inawezekana hiyo iko lalamika iko no ronyene still nekebe kakiganda ne miaka yabo omongine myaka 40 yako inataka nichimbuse kabisa omongine bwate myaka 40 trust me omwana wa first born igaltane ti omwana wa myaka 10 lakini wamependana no iko pendana bakopio wancha nimboli yabo mungino yogo chaka goto kwenda ukware miaka maino gakwara kuri muntu tari gochaka gochandense mwanaume wanasema kuzi liech njoko yamete menge ataweza leta ingine tena iko shida gani liech ni ya miti mingi mwancho mutagarari abangina abagaka tusike abane myaka emeke musacho monene kwimuka mwana umusinini bwe myaka umusacho uri myaka 40 mwana bwe sukuru myaka 15 etatu gusense nero kuminyoke uniform wego kogoki guseninki nabatayigurira abakungu baino chi uniform babeke mwana kuba minyoke konya na umutagitego lakini tigatusika abana abangina sikomo gakori ogore nyumba konya gakwete isike tekomyokia abana baiga bakenga nchene benten tagetenga benten nerere chingu ngurukie chibona yo kabwate komyokia abana baiga bake basike iro mwana yo buno mwana obo instead yokubakora amangana igama be kubaigeria abana amangana igama be try to encourage them tema ko bataina ki kora igana iga ubugumani go boko baigana iga kora iga watere bitabu that way igo komokonya kubwa guchaka gusari mwana mapema mwana usinyiko genda no ensobo mukomboerete nyombe town kumwakanira rent ya 20,000 ingo mwana oyo tigankurendo ndende style ke iyo ayutari maskani tigatusika abana bagaka bonse sika abana banyarukiri gori yabike
na inu abana tigatusika abana wega abamura basoma tutikonyara abarai baguchimutwe tugusaba chakura ngantu gwatu barai bamutwe nekaraga nditukategera nero Kisi FM 94.1 enkayomusi nigo muri na nche ogweruti inche koro kwa Dr. Engineer aluoka cham tego nyango makopio sirkal matiyo